Mira Zlava Bodishtianu hija Maltija li għad għandha biss 6 snin, iżda minkejja dan hija ġenju. Iltqajt ma' Mira fl-appartament tan-nanni tagħha fil-qawra fejn jispikka ħajt il quddiemu Mira tqatta' ħin twil ma' nannita. Dawk li għal ħafna ma jfissru xejn huma formuli tax-xjenza illi qed titgħallem. This is an atom. And these are protons and neutrons. And these are electrons rolling around. Grazzi għal-omma, Mira diġà taf ħafna dwar l-anatomija tal-ġisem, waqt li grazzi għal nannuha ħarġet ukoll numru ta' kanzunetti. Dan waqt li taf titkellem sew bl-Ingliż u bir-Russu, għandha bażi tajba tal-Ġappuniż u saħansitra qed titgħallem il-Malti u taf xi frażijiet bil-Latin ukoll. Bla tlaqliq ta' xejn tgħidilna n-numri bil-Ġappuniż u saħansitra tkanta b'din il-lingwa. Ichni san shi go roku nana hachi kyuju juchi juni ju sanju yonju go roku jinan ju hachi jukyu. Anare do guguru to iru to kitto katto jisulirendo takushido hoteru subuni libu milko basu dino Starbucks. L-aħbar tal-intelligenza impressjonanti ta' Mira is-sena li għaddiet saħansitra waslita biex tidher fuq programm fuq stazzjon nazzjonali fir-Russja fejn impressjonat lil kull min segwiha. Привет, красавица! Ты откуда такая красотка к нам приехала? Откуда ты приехала? Мальта. О! Давненько у нас не было никого с Мальты. Iżda minn barra l-intelligenza naturali tagħha u d-dedikazzjoni speċjali li għandha għat-tagħlim ma' Net News Mira tispjegalna wieħed mis-sigriti tagħha. So, many kids play video games, and you? No, just a bit. Why? Because when kids play computer games like Minecraft, Fortnite, Roblox, Granny, Stickman, they become like this. Like they become crazy and lose attention. And you're focused on learning. So what do you want to tell these kids to be like you? Don't play computer games and learn. Il-ħolma tal-familja Bodishtianu issa hija li Mira titgħallem sew il-Malti biex tibda tirrappreżenta lil pajjiżna fejn diġà għandha opportunitajiet li tikkompeti fix-xhur li ġejjin. Can you name this atom? Yes,